Салом алейкум. Бачаҳо соз тинҷ. Бачаҳо омадем нами афтарини ки Шаулияй. Як видео мекунем, видео абзорча мекунем, мепартоем хай кадомеда мошинои интереснияй. Нархошуна хай солошон хати мегум. Тамошо кунем бачаҳо. Ford Mustang. Бози солша нархша мебинем бачаҳо. 25900 евро, 2017 сол. Ина кадоме любителай. Тамошо кунем. Дай дарабдай, салонош кожаный, хай естественно автоматай. Мошинчаи базе бизург дайнаки. Мерседес. Мошиное ки Тоҷикистонда бисёра наваёра камера кунам. Мошинчаи вообще зурайни Мерседес. Салонош нарша хати солош мебинем 5400 евро, 2007 сол. Ҷа бачаҳо ҳамин мошиное ки солошон наван қиматан. ина лексусҳои RX сасеяниш зур буда инаки. нархша мебинем озӣ 40800 евро, 2017 сол. ина салонош кожаный. Мошин свежий будай. ина Мерседес ам зур будай. 2008 сол, 6700 евро. Салонош хай обичный будай. Автомат. Мошинчаи зур. Свежий будай. ина BMW тройка. ина ки состояниш зур будай, мошинчаи вообще ҷон. Автомат. Салонош наки свежий. ولی нарша хати солош мебинем 2014 сол, 2800 евро. ина Ягуар. я мошини бақувватам, мошинаи зурам. 11850 евро, 2014 сол. ина ки мошинчаи зураи. ина салонош кожаный будай. ина бачаҳо Opel Insigni мошинчаи зураиам 5800 евро, 2009 сол. ина оз як гирша сиёмка мекунем, нигоҳ кунем. Салонош наки зур будай.
این механика я? Коробка механик будай. Мошинчакҳои зур айнаки ҳамин. Ромео, короче, мошини Алфа Ромео. Аке мошинчаки зур будай. Нархиш 24,000 евро. Мошинои солош нав бошанд агар қимат бидиан. 2020 солош. 2020 солош наки мошинчаи зур будай. Ина BMW семёрка. Мошини тозак. На салонш. Аз нархша мебинем. $7300 евро. 2007 сол. Кадоме бигири агар мебараш Тоҷикистон. RX 17200 евро 2010 сол. Состояниш соз. Мошинча свежай. мардуми мода просто кадоме ки Европа омадагӣ неста интересни нарх навои мошин. Барои аввал кам видео мекунам дар бораи мошино. Нархшаву солша мегум тона. На Mercedes S-класси 221. Кафошам як камера кунем. Салонш метова. Кожаный будай. Салонш свежий. Нархиш 16000 евро 2013 сол. Audi A6. Нархша қатис. Солш мебинем 2020 сол 40000 евро. На салонш. На Mercedes 2009 сол 10500 евро. Состояние соз будай наки. BMW мебинем ози. Мошинои ҷамъаш ҳамин хеле свежак хушбаканда. Салониш кожаный будай. Шум наметавад. Нархш хати солш мебинем 2015 сол 15800 евро. На Range Rover. Аз нархша хати солш мегем. Мебинем ози. На салонш тозак хушрӯ будай мошин.
1600 евро 2400 сом.